Assalamu alaykum hurmatly mekendeshler, jana Bayto kanalının katılışçıları. Bugün 20 iyun 2021-yıl özgün mal bazarındayız. Tağır aytkanda koy bazardan bugün sizlerge koylardın, qochqorlardın, jana ошондой эле qo'zулардын баларын bilip bergen hareket kılabыз. Sandыктан биз менен бирге болуңуздар. Каналда жаңы көрүүчүлөр болсо каналга катталып, коңгур чоң басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрүп турасыздар. Азыр биз ушул бир сеттен сурап баштай берели. Канча болот? Мына қозу, қайсының қозысы? Сізден баба? Қозу. Сізден емес. Мына қозуға қанша болады? 7 кам бар да. 7 кам бар. Кішкенсі? Мынасы бел чип кетті мұнша. Бел чип кетті, а? 6,5 кам бар да. 6,5 кам бар. Бірақ сойышқа орты екен. Сөз ол өткен. Ассалаумағалейкум. Қойлар бар мı сізден бе же? Сізден бе? Ha, sizden be? Canı da tutsa şuradan şu tutayım mı? 20 kam var, 2 koy, sol. 2 koy, sol. 20 milyonda kim var? Buna bak, 20 ola. Buna yeni ola, buna koşsun. 20 milyon da. Bu koşsun değil mi? Koşsun da yeni. Kaç oldu bu? Pazar kaça sırada? Pazar 16. 16,5 sırada. 20 milyon deyip pazar 16,5 sıradır. Çoğun koy. Çiz yok koy. Çiz yok koy. Kaça bu? 10 bin. 10 bin son. Koşsun ya. Koşsun milyon 10 bin son deyip. Gördür. Жақшы. Оларды мына кішкене қосыңызшы. 8 бинде біреу таштап кетті. 8 бинге сатты. 8 бинге сат деп таштап кетті. Ооба. 8 бинге сат деп таштап кетті дейді. Жақшы. Алла разы болсын. Мына кішкене қосылар қанша болдық, а? Үші. 7,5 мыңнан. 7,5 мың сомнан дейді. Қанша oldu? 10,5 мың сомға алыныптыр. Қошқыра? Жақшы. Бәрі қазын берсін. Soyuşqa дейді. Қанша oldu? 7,5 мың сом. Қанша сұр отшат? 6 мың сұр отшат. Жақшы. Алла разы болсын. 6 мың сұр отшат дейді. Қанша oldu? 15 мың сом. Қанша сұр отшат? Өте өлі. 13 сұр отшат. Білбедіңіз. 13 мың сұр отшат. Мына қозы қанша oldu? 12, 16 деген болып кетті. Пазар қанша сұр отшат? Қанша сұр отшат? Арқыл сұр отшат. Арқыл сұр отшат дейді. Байтова. Сemiz қозылар қаншадан болады? 12-ден. 12 мың сомнан дейді. Қанша сұр отшат? Сұрайлық. Азыр кіргіздің дейді. Сұрайлық дейді. Қатар. Soyuşqa layık sevimiz yaxşı. Қозылар қаншадан болды ға? 7-ден. Бар іле таңдаш, ә? 7 мың сомнан дейді. Қаншадан сұрады? Оптым сұрады ба? 65-ден сұрады оптымға. Оптымға 6500-ден сұрап тұрмын. Бар. Қозылар қанша өтеді ға қозылар? Бүгін қозылар көп шығыптыр. 8,5 мыңнан. 8,5 мың сом. Қаншадан сұрады шат? 7,5 мыңнан сұрады шат. 7,5 мыңнан сұрады шат. Ана ұрғашы қозы қанша өтеді ға? Kanal aka. Байтова. Қанша? Pulu қанша? Қанша? Көрішқау? Еттіңізің? Болмажақ боз айтасың. Басын айтпадыңыз ба? Бұл отырған әлі. Басын айтпай басын. 7 мың сом дейді. Өзізге 6,5 мыңға берем дейді. Танышынан берем. 10,5 мың сом сатылышы же алдыңыз ба? 10,5 мың сомға алынып тұр мынау. Базарда бүгін ел көп тігін бұл. Негізі. Шұлдақа біз. Бұл қозылып қой алынды ба? Rahatsız baba. Koydan barakağının var. Қанша oldu ба? Eko? Ha bu, bunda 13 oldu. 13 мың сомға алынды. Narx қанша oldu? Bana bir rast geldin esene. Narx? Silerge katta sıra var. Sana bir ona da açtım ben. Қозылып қой қанша oldu екен? Қанша oldu қозылып қой? 15 мың сом да екен. Қозы еркек бұрғачы ба? Бұрғачы. Pazar kaça sırada şu? 13 kulaça veririz. Belki koy çözüm. 15 mi son? Kaça sırada? 13. Tişit ya. 6. Bunlar 6 çıkan bul için. Bul deli 6 kişi koylar kendine. Ne koylar kaç oldu da? Payız kanal bu. Baytı var. 12. 12 mi son? Kaça sırada şu var?
10'dan 3'e sıraladı. 10'dan 3'e sıraladım da 3'e. 10'dan 3'e sıraladı dedi. Da böyle kaç oldu? 12, 14, 15 demek. Nasıl? Çoğun 15. Bu 14. 12. Kaça sıra şu 12? Sıra oydat. Tişici. Caş ile deydi. Pazar sıra oydat deydi. Deymiyorsun hep deydi. Caş igen. Caş Allah razı olsun. Nereden? Dar. Kozlar açıda da var. 11'den. 11'den. Pazar kaça sıradı? Ha. Pazar. Sırada var. 9200 bu. 9200 kıldı. 9200 kıldı şulay koyun. Жақсы. Onu hoca ne yapsın mı? Görüşürüz. Kaç odat kozlar? Ese. 13. Ne? 8'deki ego çoğun egen ha? 13'ten. Kiçelerçe? 11'den. 11 bin sonunda. 11'li kaça sırada 11'lerde? 11'ler kaça sırada? 11'likler kaça sırada? 11'likte darkı sırada 9'lar 10'dan sırada. 9'lar 10'dan sıra açadı eken. Ana arzan kozlar kaç odat eken? Buna 5 yarımdan. Ya o. Koy bakalım ben tartıyorum çek. Koy bakalım tartıyorum. Kim? Uzak mı? Koy bakalım deyik. Koy bakalım. Koyçu gerekli ne can? Koyçu gerek mi de nerede? Tamaşalarda, tamaşada. Koyçu gerek olsa buna koyçu var ki ne koyçu? 8,5 mi? 7,5 milyon. 7,5 milyon dedi. Ne var? Seni koymuş. Ortağa Alır biz. Dağında. Da çok koyulan aşağıda da. Sevdiler. 15'te ne kötü gidiyor? Kaçıdan sonra çat? Pazar kaçıdan sonra çat? Pazar 15'ten kadar sar vermiyor var mı? Sar 15'ten kıldı vermediniz ki. Dişleri çe? 4 diş. 4 diş kötü gidiyor. 4 diş de etme. Görünür. Caşken de, caşileri ortaken sonuçta. Yettimin 15 kılını vermedin dedi. Hazır biz şuldaktan koşullar taraf bağırıp koşullar tartıp andan keyin echkilerdi tartıyoruz. Qanday bo'ladi atla şu anlıktan biz bilan birga o'tiribsizlar. Bu yerda dag'i cho'q ko'chqo'lar avvalda turishibdi. O'ta yaxshi ko'chqo'lar turibdi. Ko'chqo'lar qancha bo'ladi qanaqa? Bazı birindek bağlı olacak. Vay 110 gibi vermedim. 110 mingga. 110 ming oldu vermedik deydi cana. Bunal 5-inchisi şular. Ko'chqor qanchada da var? Ko'chqor 20 ming so'm. Qanchasi olacak? 16 yarim. Tishlarichi? Qanchasi? 2 kishi qo'chqor ekan. Cho'ng qo'chqor qanchada da? 30 ming. Qanchasi olacak? Çoğun koçkur emas bu kozu bu. Hem de qo'z qo'chqor. Sıravatça. O'zine cho'ng denda zarar emas. Sıravatça. Sıravatcha. Tishichi? Qo'zi. En buzda En 2 kishi bo'lgan yer. En 2 kishi qo'ydi ekan. Yaxshi. Qo'chqor qanchada qo'chqor? Qo'chqor. 45 ming so'm ekan. Tishichi? Qancha? 6 4 tishi. Pazar qancha so'radi? 31 ming so'radi deydi pazar. 9 ming. Pazar 31 ming so'radi deydi, bermedi. Yaxshi, Allah razı olsun. Nerede dag'i 3 cho'ng qo'chqor so'radi. Qancha o'tib so'radi? Kom, qancha o'tib qo'chqorlar? 40 mingdan. Qanchadan so'rashdi? Qanchadan so'rashdi pazar? En so'rashyapti har xilda. Har qanday so'rayapti deydi. Tishlarichi? Ishlar 4 ishdan. 4 ishdan, 3 dan. 3 dan 4 ishdan. Menga endi bo'lyapti. Endi. Deko em bo'ladi deb, bu 4 ish ekan. Hozir buyoqdagi qo'chqorlarni ko'raylik, qancha bo'ladi. Endi barib muhtaram yerda cho'q qo'chqor yerda o'xshaydi. Qancha bo'ldi qo'chqor? 95 ga chiqdi. 120 mingga chiqdi. 95. 95 ga chiqdi. 120 ming do'dan 95 ga chiqdi. Ha. 120 ming do'dan 95 ming so'mga chiqibdi bu qo'chqor qarangizlar. Bo'z qo'chqor ekan. Bo'y qarangizlar. O'ta yaxshi qo'chqor. Men changib ketdi biraz. Changib ketdi. Ha. O'ta yaxshi qo'chqor ekan. Bo'lgan? Bomba tayyorlagan. Bombanın balası ekan deydi. Nalar biz az eski pazara geldik. Eskilerden bağlarını bir sıra surap verelim. Bakalım kaç oldu? Sizden mi? Kaça? 20 bin so'm. Kaça kim var? Pazar sırada var. Kaça sırada pazar? 15 sırada var. Pazar 15 bin sırada kim var? Zaynski paroda. Parodası? Zaynski. Zaynski paroda dağı. Ne? Karanızlar. Ulağımın ekan. Yaxşı, Allah razı olsun. Nerede dağı?
Ешкі улақтары мен сөктір. Мына улақтары мен қанша ода деже? 18 мыңден. Екі өтен елі, 18 мың сомдан улақтары менен. Такавы? Ти саркавы? Такавы саркавы? Қыстақа. Қыштака қанша? 10 мың кам. 10 мың сом кам бар. Қанша сұрачат? Мына сұрай таза. Азыр сұрай ба? Азыр сұрай дейді, көріп отыр. Така қанша такалар? Қаншадан? Takkalar 8'dan. 8 мың сом, 7,5 мың сомдан дұрат екен. Өтерің ға? Бемір өтерің? Болды мына. Нал. Улақтар қанша дұрат? Валейкум салам. 4,5 Нақты 2,5 мыңдан. 2,5 мыңдан. Бұлар 4,5 мың дейді. Көріңіздер базарда шынайды. Мына қара ешкі. Мына қара ешкі қанша олды? Қанша дұрат? 7,5 мың сом өткен. 7,5 мың өтті оны. 7,600'e berbedim deydi. 7,600'e berberiptir. Kaça gitti? Ha? Kaç oldu? 46'ga sattık kettim. Ha? 4,600'e alınıptır. Ya bu taka kaç oldu taka? Abi kom. Kaç oldu taka? 7? Kam orada adam 6'ga berip aytam. 8 kam var dep 6.000'e berip aytadi. Çoğunça? 10'ga? 10'ga berbediniz. 10 ming so'mga berbedim deydi takada. Mına ulaqtar mı o? Qancha oldu? Bilmem sırayla. Suraylik. Bası to'shna chechildek ha? Bas çeşillik. Bası chechildek ekan. Mına aq ulaq qancha oldu ekan? Sizdanmi? Qo'sh o'g'lan. Yo, ukam, aq ulaq qancha oldu? O'zing qo'sh tortib, tika turib aytchi. Aq ulaq qancha oldu? Ayt. Qancha? 3 ming? Atig'il aytibsan. 3 ming so'm kem vardı ekan mına aq ulaqtani. Yaxshi, Allah razı olsun. Qatar hem yaxta aq echki sut bag'atında echkilarda surayli. Mına sut bag'atında echkilar. Sut bag'atında kimden? Qancha? 10 ming so'm. O'zli ha? O'zli sut bag'atındağı. Rossiyskiy parada. Qancha sut beradi ekan? Yettimen keç 2 litr. Yetiminden geç 2 litrden mi 2 litre mi? 2 litrden. 2 litrden beradi ekan arazlar. Yetiminden geç birigib. Öte yaxshi echkin. Hozir qancha soat shuni berkin. Shunimi? Ha. 6'ga so'radi. 6'ga so'radat berbedim. 6 ming so'radat ekan berbedim deb. Arazlar. Yaxshi, Allah razı olsun. Assalomu alaykum. Jang paroda kelganlar bari boshqa paroda? Angor jo'a? Angorlar jo'a ekan. Mına avlaqlar qanchadan bo'ladi? Chekelar. 4,5 ming so'm. Uloqdan bari 4,5 ming so'mdan deydi. 4 mingga olgan. Mına taka qancha oldi? Taka 10 ming. 10 ming so'm. Qancha so'rachadi? Har qanday so'ra. Har qanday so'rashadi. Angor eshiklar kelmadi aka? Yo'q, qanday? Yaxshi, Angor eshiklar keldi ekan. YouTube'ga. Mına hurmatli og'alar, ejizlar, sizlar bugun Özgö mal bozorundagi qo'y, qo'chqor, qo'zu jana shundaylar echkilardan bog'larni bildingizlar. Sunish fikirlar bo'lsa, kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga qatnashib, jan ko'rishlar kanalga qatnashib, like bosib, kommentar yozib qo'llab turingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.